Naučnici Američke svemirske agencije NASA saopštili su da na Mesecu ima dovoljno vode za duži boravak astronauta, pa čak i za proizvodnju goriva za svemirske brodove koji bi leteli ka drugim planetama. Naučnici kažu da samo u jednom krateru na Mesecu ima dovoljno vode da se napuni 1500 olimpijskih bazena, više nego što se ikada smatralo. To je najvažniji rezultat prošlogodišnjeg eksperimenta kada su naučnici namerno razbili jednu letelicu od dno pomenutog kratera. Svet je očekivao spektakularni vatromet koji je izostao, ali rezultati eksperimenta pokazali su se veoma značajnim. Druga sonda, opremljena raznim vrstama senzora, snimila je i analizirala sastav velikog oblaka prašine i kamenja koji se podigao posle udara. Na iznenađenje naučnika, prašina je sadržavala 50% više čestica leda nego što se očekivalo. Astronaut Steve Lindsay kaže da bi buduća lunarna baza lako mogla da se snabdeva pijaćom vodom. Mesec je budućnost za naše istraživanje. Otići ćemo tamo. Međutim, Sjedinjene države sada ne planiraju takav let jer je predsjednik Obama otkazao taj plan. Reći ću direktno, već smo bili na njemu. U međuvremenu to će možda učiniti Kina ili Indija, koje planiraju slanje posada na Mesec u narednih 15 godina.